iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aw, nagkapuam usay. Itay ka pa abirbirukain. Nagapuak iti balay da nanatuyang, Chip. Anya tinaramid mo iti balay ta. Apay di mo amaw, amamad to itan ni nanatuyang. Ha? Mamad town? Kat Uy. napan ka nagpapadtukin ko ana? Mayat din patuna kanyak, Chip. Anya nga timpadtunakan ka? Diyak ka no ibagbaga iti sa balay. Ngam maipapan iti love life kaw. Kahit ibaga marot ka niya ako na. Di mo nga ibagbaga iti sa balay, Ay, madi ka no nga main. No, ibagak ta saan nga umipikto, kunanamay. Wine, duwa tala nga makamaw. Iso nga ibagamaon. Sige, kunamo ni nanatuyang agka-girlfriend na kam. Nagmayatin day tapadtunakan ka. Ay, Chip. Ay, yung ka magpapad to. Mapanak mamangarap. Ang adamo bayad na. Ha? Ay, ada kwartak di taoy. Ha? Anya ti pagarup mo kanya. Awang kwartak. Kaya ka nga agpapad to na. Mamat pati kamet iti padto ni Kumari Tuyang. Apay, sana pudnaw. Ay, mangkukwarta lang dayjay. Nung ay baga na makasawa ako ni tatawain. Di mo patpatyon. Mapanak agpapadtaw. Ay, kalaang ibagam to kanyak no anya ti padto na kanika. Madi ka now, no ibaga iti sa balay. Maawan ka no ti bilag na. Adula amen. Mayak man nagpapadtaw na natuyang. Nanay, apay nga umunag ka dagaws. Ah. Pinastrikan, ay dito'y balay, may. Lukatan nga minan na to'y ridaw nana. Anya ti umay mo aramida, hindi to'y balay, may. Umayak nga rod agpapadtaw. Ada kwartam, Adda, mano day ta kwartam. 50. Ano nga data 50? Mapispisang pa'y mga raw. Bayad ko nga agpapadto Ay, saan nga umanay day ta? Kaya't mo asawain, kurang day tawi. Wan! Kuno duagasot ti kababaan a pagbayad da kanyak. Nagnginamot tayo. Saan pa'y akumpleto day day Pangalak nga iti duagasat apagbayad ka. Ingka pa'y agdiskitar. Agsublikan taw inton adan kwartam. Tapno kompleto ti maipadtukan ka. Naskan ngagbayad ka iti 5 gasaw. Ala, umunag kan kwaraw. Una na, Dito, iti pagtugawam. agyaman na ka. Alan, padtuan na nga ruday. Money down payment nga umuna. Ha? Kwarta pa nga umuna? Ato iti pagbayad ka. Duagasot lang. Iso lang matiyada kwarta. Jay 50 ngay, inayon mo na. Awanin na pulos tinabati a kwarta ka, ha? Kaya't mo tipad daw kung no saan. Sige, itad ko haminan kan ka. Hey! Ala, iyawat mo nga rodan, day takin kanawan adakulap mo. Aw, at tawi. Aw. Anya ti makit-kita maghasat ka, Makit-kita kwaraw. Naglawag ang makit-kita. Tiyan niya, kapag nagkatawa ka. Naragsak gayam jay makit-kitak dito. Agasuman, mamit mo jay forever mo. Kanaw, sa dinaw, kan asino deta ka forever ka, ibaga mo na. Nagado na sa lunsod mo. Kahit nagbayad akma, di kumplito mo, antipadtaw. Dogasot lang jay bayad mo kanya. Kurang. Kurang pa na jay. 5 gasot atap no kumplitaw. Ay, awa ng kwarta. Ay katusto nga rodan day jay ang embaga. Agawid kan. Bitin mate, awan tuloy na. Ni, nakalidliday ka man naggapo iti ayan ni nanatuyang, Chip. Kasanaw, sana kumpleto dyan padtuna kanyak. Uray sakta, kurang ka no ti bayag ko. Ha? Uray si ka? Kurang mate? Uy, baga nalatan nga, ka-girlfriend ka naw. Kas jay lang. Awan tuloy na. Awan ata kurang nga tintig ka.
Apay, sika. Anya ngay matimpad to na, Chip. Kunana mamit ko kano ti kapur iber ka. Ano? Mayat Ngam. Apay ngay analiday ka. Awan nga ron tuloy na. Na? Kurang ba't ngamin ti kwarta. Buwan pala tituloy na, mate. Ayuanan nga. Mamit mo tulat ta ti kapur ibor mo, Chip. Ay, wine. Iswarong bang langan na ragsaka. Ay na, Naa. naga daw tinagpapadto kanya maray. Iso nga ita, ado mati kwartak. Aha. Naa. Ayun. Hmm. Nagaduday ta na kwarta nga ipakpakitam kanyak. Ipaspasikat ko nga round. Pudno matlaang aya dagiti ipadpadtom. Apaya pagdwa-dwa ang maray. Ay sos, awan pa'y pulos pimalpak nga impadtaw. Kasta aya. Wun maray. Ay, hap. Nari ko nang. Mabalin abilangak dagito'y kwartak dito'y sangwanan ti Tersina. Ay katwan No kayat mau, padtuan ka mo. Agbayad ka. Manaw. 5 gasok ti Na! kompleto. Nagnginan. Nalakan aday ta. Oh, sigay, ikan ka iti discount mo. 499. Nanginalata. Discount mo, tabaakan. Bilang man lang day ta kwarta maray, tamalagip mo man ti kinabaakaw. Apay, pudno ti madamdamag kung agpadpadukan marituyang. Pudnaw maray, day tuyon ti pagsapulak ita. Aya, Nalakatrabaho. ado ka numot ti agpapadtukan kakad. Kano imay pa'y ni kwaraw. Ha, ay katanyangay mo ti impadtumkan kwa na maray. Ay kat iso at imangibagakan ka. Makaasawa mo't nga tan. Kaya't mau tapadtuan ka maray. Libre lakit day. Agbayad ka iti 5 gasot tapno kompleto. Ay, awan pagbayad ko. Ay ka dumawat ka, kinilakay mau. Pangalaan na ngay mo. Awan to pa'y kwartana. Kapitan, umay kan tapadtuan ka mo. Padtuan nak. Kunak man no umay dakadanunan iji balayaw, dagiti mayat nga agpapadtukan ka, maray. Agsursur-surak latan, kapitan. Siya kunti dumanaw. Sa anak nga agpapadtukan ka? Saan mo akayat? Agbayad ka lang, ba't iti 5 gasot? Pangalak mo't nga iti 5 gasot. Sigay, utang mo na awang kwartam. Naa. Day takot ti pakaut utang akon. Sapay mayat ti maipadtukan ka. Uray. Jak mamati iti padto-padto. Ingka ija sa balay. Awan ti pagbayad ko ken ka. Utang lang arudan. Ay, jak nga rod kayat, nay. Apay nga usay. Saan ka mata na sumursurot nga grunta? At dagayam girlfriend kaon. Ha? Adan girlfriend mau. Pimudno mo ti padto ni nanatuyang kanyak, Chip. Uy, imbag man. Siyak. Awan pa'y mo't di padtuna kanyak. Urayam Ay, sige, ina kon, Chip. Ha? Pumanaw ka manan. Agur uray nga rod ti girlfriend kaw. Agrunda ka intun rabe. Ay, saan? Si ka lang ati mapan agrunda, Chip. Sige. Na. Adalang girlfriend na. Di nan kaya ti agrunda. Awan mo't lang. Hindi padto kanyak ni nanatuyang angkail. Siya pa'y nagbayad ak iti 2 gasaut. Mamatpati kan tumot iti dayta apad-tupad daw. Ni pa'y marituyang mat ti pagpapadtuam. Luko-luko din, Jay. Apay nga itam lang nga ibagangay. Amo nga raw, damapang ka mo agpapadtukan ko na. Di inawat mo jay kwarta. Ti maray ka mo adagos nga minin. Kaya't kumot amang nagtipadtuna kanyak. Anya nga ti impadtunakan ka. Kuna na amamit ko kanon ti kapur iber ka. Forever? Anya nga matituloy na. Hindi talang matimbagahan na. Warog! Warog. Amo na ka mo data sumungan abalasan.
Susamot day tanjim padto ni nana to yung kapuribar ka. Nagswerte kan ngayon no isaw. Ay sus, nagpintas ka nagsiksi. Long hair, Eh. nalabagan ti pingping Ay, na. no, iso day tadya ka por ibermaw. Anya nga ti aramidam. Ay sus. Ah, anyang iti ramida. Sabata mo! Ay, wanang kal, sabtay kaon. Umaya kaon puribar! Juan, Kwarog. Ah, ay, urayan nak dita. Umaya ka talaga. Ay, Kwarog, aguri ka. Ha? Sa bali mo tinagturungan dan. ha? Ay, wine. Ay, puribar kao. Urayan nak dita. Umaya kaon. Ay, darasam, sa bali tinagturungan na. Ay, umaya kaon, kapuribar kao. Apay ang makasangsangit ni Kwarog nga inyag mo dito barangay hall, Kapitan. Lap-lap dakto pa'y nga agsangit. Apay alapdam no kayat na tagsangit. Nagsangitin. Sa pa'y, lakayan. Ni, kas Anyaya, ti pagsangsangitam, Kwarog. Amit kundi kapuribar kao kagawan. Na, apay ngay ngagsangsangit ka, kasta. Apay nga kasday tinapasama kang kain. Ha? Anyaya tinapasama, Ay, Kapitan. ekwa, mamit na kumadya ka por iber na. Sa bali mo tinagturungan na. Iso, saan na anamit? Nay, apay ngay. Kwarog, ingkalatadamaganan ni Marituyang. No apay akas dya tinapasama. Ay nasan kayo man nga agrikla-reklamo dito isang wanak? Kaduayo pa'y ni Kapitan. Umay da agreklamo anya ngamin tinapasamak. Nagsakit tinapasamak kanyak, Kapitan. Ibagam ka ni Marituyang. Nagkagalpri na ngagpaisaw. Ang apay nga nagsina kami milang. Apay nga na natuyang. Maray. Sungbatam ti saludsod ni Tanod Usay. Naglakati sungbat na. Kurang gayam jem bayad na kanyak. 5 gasaw ti kumpletaw. Ngam 2 gasot lang timbayad na. Anya iya ti tuloy kumadjepad tumken kuan ha. Ti kumpletaw kat kastawi. Agka-girlfriend ka. Ngam daytaw jay tuloy na. Ngam agsina kayo mo lang. Iso aday to'y pa'y tituloy na. Saan kalatan ang makigirl-girlfriend? Dayta ti kompleto. Nagalas mo gaan tapad tom. Isi ka ngay Kwarog. Anya mo tinapasamakan ka. Pimod now, anamit ko di kapuribar kao. Kahit dayta matipadtukan ko na. Ngam naglisi mo di balasang. Ipalawag mo Marituyang. Ti kompleto dayta kat kastoy. Kwarog, mamit mo jay ka forever mo. Ngam, saan nakaamamit? Ta sa balay, ti pagturungan na. Nagalas mo gayam tituloy na. Jakla ko man nagpapadtaw. Urayan talata di gasat tansip. Santan ngagtalag ka ni Nanatuyang ang mamadtaw. Uy nga raw. Sayang lang timbayad takan kwa na. Nagnina pa yung nagsingir. Pag gasolina talaga nga na di kwartata. Tapno makapasada ta. Inya makunam chip. May mayat pa. Ay na, Kwarog! Saan yun asayangan day ta kwarta a pagbayad yo iti mamato? Tigasat, dumteng latta day ta. Ala sige! Didan, tinagibusan ti sa balipay ang parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insora para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.